He mea poroporo aki te prehitini o te rōpū mangukaha a Abe Wharewaka Tōpia i te rānei i te marae o Whaiora i Otara. Miharo ana etahi āhuatanga o te uhunga i te rānei, ara i reira tōna whānau, te tini o ōna hoa kēnge me tahi o ōna hoariri ki te whakamānawa i te tangata he nui rā ōna hapa, engari he nui rā hoki te whakapau kaha ki te āwhina i etahi atu. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. Pango katoana te marae. Mō te kākā wahanui kua ngū. He's dedicated the last 40 years of his life to the Black Power movement, and it was his passion. Ko Abraham Wharewaka Tōpia te prehitini o te māpū mangukaha o Tāmaki Cindy i ona rā, ko ia te mātāmua o ngā tamariki te kaumāwha. Because he was the eldest in the family, we kind of took our lead from him, and basically when he decided that we should go this way, we naturally tagged along, being brothers. E hara i te mea he ana he raia, engari a rānoa atu ngā mahi pai kua oti i aia. I kōkiri i aia ngā kaupapa maha mō te hapori i ngā tau whitu te kau ki te iwa te kau, ni pepa Māori mai kaupapa mahi mai anō hoki. Ka mutu te mahi tahi kia Premier Muldoon i ngā tau whitu te kau. They sort of suited each other, eh? They were very similar. Yeah, very, very similar. But both arrogant. Yeah, they were. in their own way. In their own way. And kind-hearted in their own way. Me te aha he whakamaunga kanohi hoki mō te hapori mangukaha whānui. His mind and everything that he knew about life itself, inspiring me. For most of the brothers to use our heads these days, my bro, education, you know, family, you know, whānau first, eh? I've been with that man for 39 years. That's my matua, that's my rangatira, yoga. I arohaina nuitia Abe Wharewaka e ngā kēnge kakari, nā whai anō kua tae mai ngā King Cobras, ngā Headhunters me te māpū mangaru ki te tangi i tōna mate. Engari ko te pātai nui, hea haka i tua i te awe māpara mo te māpū mangukaha. At the moment we don't know who it's going to be, but someone will pop up as being the leader, because we only lost Ray Harris not too long ago as well. And he was the national president. Whitu te kau mā whātau te pakeke o Wharewaka Tōpia ka hinga nei ki te mate pukupuku. Kua oki atu ki tana tama me tana teina, me ki he momo e kore e kitea anō tia. Te o Kiwa McLean, te karere.